legatum kreće ovako. Prvo i prvo odlučili smo da to bude po mestima, manjim mestima gde žive naši ljudi, da promovišemo, kao što je rekli se Nadin, da promovišemo pre svega naš srpski folklor, a pored toga da pokažemo tim ljudima, pošto su za vreme pandemije, kao što i sam znaš, najugroženiji bili ti stariji ljudi. Stari ljudi koji ne izlaze nigde, oni u tom selu, ne znam, ako idu do centra da kupe hleb ili nešto drugo. Pa smo odlučili da njima, dok su još živi, bar prikažemo, zato smo ga i nazvali, kako ga dobio ime legatum. Legatum znači nama u amanet, ostavljati nekome nešto u amanet. Tako su nama, naši stari, svi ti koreografi o kome se nam priča, ostavili nama te igre u amanet, tako da mi te igre njima prenosimo u amanet, tako da je po tome i dobio i naziv projekat Mladost, ako je Mladost legatum, nama u amanet. Nama u amanet i kako počinje? Prvo izaberemo selo koje ima dom kulture koji u prvom redu treba imati slačionice s jedne i s druge strane scene. Da su što bliže sceni, da ne treba da trčimo puno, ko što je rekao, da imamo vremena. Posle toga treba da, znači, nama treba samo dom kulture, toliko. Mi dolazimo sa svetlima, sa ozvučenjem, sa LED ekranom koji stoji od nazad, nošnje, sve tako dalje. Znači, nama ne treba, jedino nam treba dom kulture i stolice da imaju ljudi gde da sede. Kad donesemo sve te, instaliramo, dan pre odlazimo, nosimo sve te LED svetla, ova druga svetla, sve se to instalira, probaju se zvučnici i tako dalje. Kad je sve to okej i u redu, posle toga dolaze koreografije. Projekat Legatum, tako smo ga zamislili da ima 8 koreografija koje pokrivaju čitavu Srbiju, plus koreografije odavde od nas, iz ovog našeg rumunskog Banata. I onda dolaze sutradan, kad smo mi to sve dan pre odneli, sve instalirali i tako dalje, sva svetla, sve to radi, onda dolaze igrači koji sledeći dan dolaze popodne, stižemo tamo u mesto oko 3-4 sata. Pa počinje lepo. Imaš stolicu, to su 8 koreografija. 8 koreografija, odredili smo da budu po 8 pari na scenu. Pošto su te scene u domovima kulture nisu tako velike. Da staviš 10-15 pari, to bi se guralo i ne bi se ništa vidjelo. Ovako bolje da bude manje, a da to bude okej. To su 8 pari igrača koji nastupaju svaku koreografiju. Kao što ti rekao i se Nadin, sa ženskama nemamo problema, pošto njih je bilo. Muškaraca, recimo, najteži legatum nam je bio u Svinjici, gde smo bili 9 muškaraca, a 8 igraju jednu koreografiju, tako da je neko od njih igrao 6-7 koreografija. To nije malo. Nije malo da izvedeš 6-7 koreografija na tom nivou jednu za drugom. Između koreografija postoje, snimili smo Marka, jednu njegovu koleginicu, postoji, preveli smo i na rumunskom, ide, kako se zove, ide uvod u koreografiju. Da ti on kaže o čemu se radi, iz koje oblasti je ta koreografija, o čemu se radi u toj koreografiji, da ti uđeš malo u priču, a da bi nama obezbedili vreme da možemo da se presvučemo. Onda svaku kad dođe od igrača, prvo što je, ima svako, prvo podelimo ovde svakom nošnje, to su 4-5 reda nošnji koji menjaju, ako igraš 4-5 koreografija, 6-7, koliko igraju muškarci, devojke manje, 3-4 koreografije. Onda imaš jednu stolicu i onda kreće lepo. Ovde stavljaš zadnju, koju koreografiju zadnju igraš. Pantalone, pojas, jelek i tako dalje. Tako sve naređaš. Ovde dole imaš cipele i čarape. I onda a iza ti je ovaj prazan kufer u kome si donao nošnje. I onda ti kad završi jednu koreografiju, ovu samo bacaš iza u kufer i drugu ulazi. Uzimaš drugu. Tako da bi smanjili vreme i stigli smo na vreme da negde oko 6-7 minuta nam treba da se presvučemo iz jedne nošnje u drugu. Pa isto je svaka koreografija ima drugu nošnju, kompletno menjaš nošnju. Kako mi, tako i devojke. 8 puta menjaš nošnju za vreme koreografije. Zamisli, to su domovi kulture, na primjer u Verogleški. Dom kulture koji je mali, nije tako veliki. Kad se to napuni, kad to napuni sveta, to pored toga što si ti igraš, imaš te reflektore koji ti biju s tim jakim svetlom, pored toga što se ti znojiš, još i ta publika koja je tu, koja tapše, koji su oni tu. Znači, to su bile znojenje, obriši se peškirom, dok se okreneš levo da vidiš šta je, ti si ponovo mokar. Razumeš? Ali lepo je, pošto je nešto novo i za nas neki novi izazov. I najsrećniji smo kad vidiš te ljude, rekao sam ti, najstariji te ljude koji ustanu i tapšu ti posle određenog koncerta. To je za nas najveća satisfakcija. I to je u stvari i ideja.
pre svega promovisanje srpskog folklora, da ta deca koja non stop su na telefonima, da vide da postoje njihove kolege, imamo i manje i tako dalje, kolege koje i nešto drugo rade osim tih telefona, da mogu i nečim drugim da se bave, ne samo telefone ili šta je izlazak, da popijemo nešto, da pušimo jednu cigaru, mogu da dođu ovde, da probaju ovo, ne samo folklor, bilo šta, bilo čime da se bave, samo da ostave te telefone. A i za roditelje isto, da vide da mogu svoju decu da upute, da postoji nešto i drugo osim tih telefona, osim nečeg drugog, a i za starije ljude koji su već neki, na primjer, te običaje, oni su, ja i se nadim, još dok smo bili mali, sećamo se Dodora, i išli su Dodore po Belobrešci, a kamoli ti ljudi koji su stariji, da se prisete svog detinjstva, nekih običaja, pazi, ja se sećam da su kod mene igrale Dodore, da, ja sam pleo Ivansko cveće, Ivanski venac, još uvek pletem Ivanski venac, evo, oni to igraju, tako da je za njih neko zadovoljstvo da pokušamo da im priredimo bar u mogućnosti u kojim smo mogućnostima. Najdraža nam je publika ako nam dođu oni stariji ljudi koji nisu imali prilike da vide kako izgleda, na primjer, ta svetla kad se pale, gase. Nisu imali to da vide. Nisu imali prilike da vide, na primjer, da vidiš dim na sceni, dimnu podlogu na sceni, pa da se tamo nešto dešava. Pa se upali svetlo, pa se ugasi svetlo, pa ima ono koje kao da su gromovi, da se sevaju munje. Oni su to vjerojatno vidjeli samo na televiziji, nisu imali prilike da tako nešto vide uživo. Možda su ovi mlađi još vidjeli na nekim koncertima i tako, ali ti stari, znači to nam je najdraža publika. Ali oni su ti koji uglavnom najmanje pola sata pre nastupa, oni su prvi koji su došli i oni su prve redove, to su ta publika. To je ta publika, te starije osobe, 60, 70, 80, tamo, oni su prve redove, znači oni su nam u prve redove i oni, znači, tako prate taj koncert i tako se uživaju u taj koncert i tako im to izgleda nešto sve novo, interesantno. Po neki put ne znaš kako da odreaguješ, ne znaš da li im se sviđa, pošto vidi se da su ušli u tu priču. Ušli u tu priču i vide u stvari to što se dešava na sceni. I onda na kraj kad se završi, kad dobiješ taj aplauz, znači to je nevjerojatno. Znači to je nevjerojatno, to smo rekli našim kolegama, znači, vidjet ćete, pošto ni oni nisu znali kako će to da izgleda. Rekao, vidjet ćete kako će to izgleda na kraj kad se sve završi, kad dobijete aplauz. Znači, svugdje da smo sad jedno je bilo kad smo snimali ovdje bez publike, kad završiš koreografiju i staneš i okej, hajde, snimio si, hajde, druga koreografija isto tako. A drugo je kad dobiješ taj feedback od publike, tu emociju. Da.
I to smo im baš i rekli, vidjet ćete kako izgleda jedan legato kad se završi koncert, kad vidite kako će publika da reaguje. I znači svuda gdje smo bili, znači uvek je publika, ne samo što su tapšali, nego su ustali gore, znači u noge su nam tapšali, tako da je, to je stvari taj doživljaj koji smo znali da dobijemo i tako da je neverovatno, ali nije lako, znači nije lako, projekat jeste da je lep i interesantan i sve, ali je jako naporan i jako težak, znači mora puno da se vežba, mora puno da se radi, mora da sve to izađe kako treba i normalno da se mi trudimo da iz svakog drugog reda izađe još bolje nego što je bio onaj prethodan i da što manje vremena provedemo između preslačenja, da sve to smanjimo i to smo i uspeli. Stigli smo na 5-6 minuta da se preslačiš kompletno iz jedne nošnje u drugu nošnju, pored toga rekao sam ti znoj ti curi ovako, nemaš... Stigli smo na taj performans. Legato mi je zamišljen da idemo po tim mestima, malim mestima, gdje ti je publika blizu, znaš, gdje publika osjetiš kako dišu, Drugo je kad odeš, na primjer, i nije ni zamišljen legato, na primjer, dobro, ovdje smo za maraton, pošto smo znali da će to bude, nije zamišljen da se održava negdje otvoreno, nego zatvorena mjesta, znači zatvorena mjesta gdje osjetiš, čuješ publiku kako reaguje, čuješ kako pričaju, čuješ kako... I to je taj kontakt, odmah se uspostavi taj kontakt između tebe i publike, znaš, tako je bio i zamišljen, znaš. I sad, jedno je kad igraš, nije to, znaš, nije napad. Da dođeš na jedan koncert da vidiš kad je unutra, kad je sve zatvoreno, na primjer ovdje, kako je sve to malo, sve zatvoreno, svi su ono, znaš, svi ovako, svi gledaju, svi te prate, svi ono, doživljaj je fantastičan je doživljaj, znači, ne. To tako još mora samo da doživiš da bi mogo da vidiš kako izgleda. Došao nam kolega jedan, otišao je kod jedne naše, što je igrala kod nas, kod zubara. I zubarka je Jasmina Panček koja je igrala u mladosti, znaš, kod nje, kod Jasmine. I sad, iz razgovor tamo, iz razgovor šta radiš, ti čime se baviš, ovo ono, kaže ja idem na igre, tu igram u srpski folklor, ovo, gdje ćeš ti? Čovjek nema veze s igrom, ni s rumunskom, kamoli sa srpskom. Kaže, ajde ako hoćeš, kaže, prođi, kaže, ajde pa ću da dođem da vidim. Kaži dalje. Došao čovjek da vidi, znači počne da radi s nama, počne da vežba. Toliko mnogo je zavolio, znači folklor i srpski, pogotovo srpski folklor. Sa svim grupama. Non stop, svaki dan. Svaki dan, znači mi imamo sad s jednom grupom, sutra imamo s drugom grupom, znaš, svako Ponekad podelje. puta sredi četvrtak, non stop dolazi. Non stop dolazi. Sad šta se dešava? Njegovi su, znači on je živeo u Temišvaru, a njegovi žive u Španiji. Njegovi roditelji, a on je iz Jaša odande, iz Moldove. Sad, dobija neki ko nije master nego nešto da se s poslom preseli u Moskvu. I sad on, meni je žao, naučio jednu koreografiju, 2 koreografije naučio, voli, znači, sad ti kažem, mora da ide u Moskvu. Ok, otišao u Moskvu, prvi dan kad je stigao u Moskvu, otišao u srpsku ambasadu da pita da li postoji neki srpski ansambl u Moskvu. Ovi iz ambasade, kakvi... Javit ćemo ti, ti si mi jako... Da te zovemo,
On, pazi, Rumun, znači, blage veze nema sa Srbijom, ni mačka mu nije srpska, znači, nema ništa srpsko, znaš. I on uzeo lepo internet i traži i nađe da je postojalo u stvari jedno srpsko društvo koje više ne radi. Tamo daleko se zvalo društvo iz Moskve. I sad on ode tamo, nađe tamo ljude, kaže, pa mi smo radili, nemamo više, neće niko da radi, neće da se okupljaju. Pa kaže, hoću ja da radim, mogu ja da vidim, da skupim, ako hoće neko da dođe, pa možeš, kaže, nema. I uzme on i skupi tamo decu, Srbe odande iz Moskve i krene da radi i radi s njima srpske igre u Moskvu. Ponovo taj ansambl, tamo daleko se zvao ansambl, 2 godine koliko je bio tamo, 2 godine, 3 godine, on je radio s decom, znači srpsku decu je skupio tamo iz Moskve i on je osnovno ansambl i radio sa ansamblom. I slovno mi slike kako radi, šta radi, da li je dobro, da li nije dobro, ali on, pazi, nije dostigao taj nivo, on je, znači, 2 godine radio kod nas, on još uči čovjek, još je igrač, nije. Znači, on je uspio da ponovo osnovi srpski ansambl i sad, šta se dešava? Počeo ovaj rat s ovima, znaš, to i tamo su malo problemi bili s ovim, pogotovo on ima i rumunski, dobro, ima i Španije pasoš, ima i rumunski pasoš. Dobio i rusko državljanstvo. Dobio rusko državljanstvo, znaš, i sad je rekao, kaže, imam, kaže, 2 varijante, ili kaže da dođem, da se vratim ponovo u Rumuniju, ili da se odem kod mojih u Španiju, kaže, sad da vidim, kaže, ne znam šta ću da izaberem, kaže, ali ću da vam javim šta i kako je, i nisam sad se vratio pre mjesec dana se došao, kaže, rešio sam da ostavim ovdje u Rumuniji, kaže, moji su ovi, kaže, neću više u Moskvu, otišao sam vratio se iz Moskve, došao ovdje i sad ponovno došao kod nas da radi s nama.